Tynring Sports and Games Association (SSA) kablara ay kanam lahduh jeng kelempung ilekai football foot division kaslong sports association SSA hamaran pulu mentaus nem hagajan mi khalai trek nai wieng archer way kelapun ke burom migirang ilekai football jengka kumju ikinoikai coach kumun sikudau baka Tynring S&GA kelapun lia mi ke Favorite Academy malki hagajing ikon final jeng ke kelempung foot division lengba kata berkar dalai la argol ke Tynring S&GA kelaki upat sekedan third division football tournament jeng ke SSA hak semua ilekai house number 1 Hagadi janmiat bapungku burom migirang ilekai lawan beri donlang duk bap penyai sing siem MLA morang neng kumukongsan kiwei beli donlang ki kuntobi sodar kesnong Tynring ba W nongrom kinongkit kam association ba kuntobi ba pensingan bayro presiden kirirong ba bat kiwei pan Haswa kecing ilang pun ke burom ladan kecing kun final hapreng ke Umir SC persya ke Makos yang SC komisi bentaban penha perda artad yang ke knockout football tournament archer way jong ke Tynring S&GA ke belas dang nadu benai Jemang ha kecing kun final ke Umir SC kala penliam ke Makos yang SC dak tai berka dasan lai gol hadian ba kecing kun ke por belabu kala kun nak kecing khaj klam dadan menur betap gol na baro arkan hud không được thì nó mất thì không đi dắt năm chàng một chơi rồi tay ta phải bình không một từ xin người cái ván không cái ngâm lên tá mày yom hôm nào bọc bịch cái này lỗ ngay bột đó Juvenal melempeda sambor lawai Ndra acar tangka ditentang na itu seperti kebacur naga Umber Sport Club te nakamenta ka cinge trelang ringkat bagi sports club jong gini gedong ka than chiling ken jongi ngila idon kam ha bandan yaki sports facilities ki babian ho ngi e lingba ka cingdon jong gini kimadan ho kalabiang Henry hakacuk ilekai menta le se ngidon kam men penslori ki kena samla ki chungi ki badan sap aka kam ilekai football le kiwe ba kinam kut tang hasnong le ne tang hapo mekhalia Henry lingba ki lat lingba kini ki rensan
chingi le kai ba pher ki tournament ba pher phin yo ban kiu sa skwe pat ki level ne ki kerdan